The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Hadin waka Executive Committee yang kejainte Hill Stroke Owners Association JHTOA hakakat santri uni ubanai da penbana khut penthame biangko yaki keri hapo kaseng JHTOA dewa epor na do kakat nyau tri uni ubanai hado ka arpau tri uni hi ubanai enne gasngi wan chicken hun ki tri trok wa embenta hapo ka JHTOA da penman yalang ki yo pensngau i percha jor hajrong ini penbana dewa ong to wa tabian wari ipor na jrong wa chimrai du daki katu kat ningut klem ka suru wabon walang leng ba ke general meeting. Kam teda wagi wo pendam chua ya ini ipen bena hei wo pen bena da ke witawan de wo penjerong ye por khnang wagi tri kri uyo ki upen dap ye kam. Ubalan tu bru uwi na ki tri trok ongu i e por wadu khajak sngi UM itmu wa chalandat ki waya khamat ne bha da sngau thu che wagi tri trok du hapo ki ni ki tering mji ki upen dam. Wai hajrong ini ipercha yongki ongu dadap ha gi dai tho chagi waya khamat ke JHTOA yo e por keloi ki hei wade e kopi haro cha audisi. Hei ju e por dawa haro gina presiden ke JHTOA wo khud ya ke general meeting hapo obnai Disember yong diusnam araja arpausan wele jiam khud udaw pana ya khud penman ya lang hiki pratre trok kam waya lang ki ni gasngi. Cucu ubalan tubru ongu hawa em yalang ke JHTOA mju em khut lang ko yaki bobon walang ki tritrok hei wada chong yalang darai ki du pra katu ka ningut don hi waya karai penbana wo pentheme biang yaki keri hapo ke JHTOA le darai du daki le songut na jrong wo bo por watbian hei waki presiden wagi waya khamat wana chwa mju le ki kamni tang wada e kelut ki ye por hadu kam wa arle benai. Open singan papang wan ongu kwa i wakawan kawan karai kwa to nei benta wabon walang to urai le da ke general meeting om wo chim rai du da ki katu ka ningut ki khot isi negas ni ka ni ke dingalang to wa yo ka city nagaliang ka JHTOA wa man ko renewal yaki membar wara tang dei chami wa por wa kien palat bu kat ka renewal bu itu CR si lesi dan ni new kita gari mi wan lai renewal itu mungkin lagi di temu yang ki dekat wan nete tau di pratri truk untuk ya lum ya lang ini si di chong meeting percaya juri yang ketiga renewal yang ki ko pemda gitu isi dengan yang ida thau ile ke citi ko we seki wa penjerong ye por ga renewal but hejo por jadi si lihat dari kepilang ni kah? Hijau ipor, wah dawa kisah di teritrok ni kasi, wah ipor presiden, wah nubnai Disember nyo ika general meeting. Adam yo ika general meeting, how nubnai ye biang wan new chong kam di teritrok, ukut wan dai hi ika general meeting. Yo ya pembaik ekonomi kam. I nagaliang ang kam kunjo I wan le ukut dingalang ye chong gitu lengut sungut don ki chim ki garai wato renew ye gi gari tho gi ki chithi ko wa pembena gi ha group wato one renew po list ni don ri gi jingmut te ma am ju am gi ko le kat wo so president la jam gam bote gi jing pembena agar kom renew than da mati ko da man lagi wi president ko rim ju e gi ko por ko wa chipna armnai por to renew gi tri gi man da po he gi ni ki wa kre katte man tip bi kai ke no rim yang ki wa yi ke pembena kat ya renewal do les ni don ni les ni punyo do kamyum kamsem dan ni wat kamyum kamsem le sajab hai ka plai do les ni mi ga ma de yang pur le ye ma kat ke yang ga jang tia tro onara association khasi jang tia ga man ni ulai pendep ki kam
duk li sengi dan ni kat kamu murti penyu gejing temu gitu lah dah man renew itu murua membar no igi trigger wala di jimut ketika sengi ho a gi yegi trigger mem jimut di ketika sengi bo form ki ka ong gi de sengi la ho igi trigger la dia man renew itu to a gi man siao chong no rim ga kat kam gitu girai yang di te da man complain ga jing itu ni kasi mem sengi to do pratri trok kan ni kita hi wato bumi do ni mata kate ga renewal ma ga renewal bu ki por wat bian tu ni te da man ye chem lo pratri trok wa yo u ACT wa darai le ni kasi ACT chiki wato ndrong gi ga renewal gole ka ta itu stop charge ka pemna gi ru itu wan ga edit u renew ma kat ka man ga te pemna gi ga khasan dari kue chong gile daga isi ya untuk daga general meeting, chong komiti kan ni JIC ya, JIC tu pemenaga daga komiti ya, baru renewal report le dulu isi dan hipo. Kalau ni tidak ini kan yang tertrok man percaya juga, yang ketiga si wabu renew. Yang kaum penjerong di report wa yo putri geri ni one renew ya ikut Islam ni. Di tertrok ni garai bahwa kan bu ya kan ni garai ko bu gilis ni to khang swai ga ba pembenan gitu kan wan kham tam pendrong dia ko renew ki trigger kana yo por gi yo ni pendap renew yo ni kamera moto le yu man gitu khot yong ga JSTO i percak jor yu bo por les ni ikwa i ga por man go kulot kam le house ni pen renew gi kot kisla we wo chim yi ni garai le kat kam gi jing yo pha gi chim message wa pak gilang bagi masih WhatsApp group wa kani gerai ko chim ginaga executive committee te ikwa i man gerai ko nugu gerai ko man ne benta ubon ulang to yo rai naga general meeting takat kam gijing kwa wa chim mi gerai wonne to man ni general meeting